Pastorte, zirlaite, naupom le chalai, sakhomi tak mitam tak te chu zantar mantara an fuan khom chuka. Ti tak zeta an ṭawngṭai mol lai chuan khua an him ruya an chung lama chuan ruwa pai chhum a invial tup boka. August ni so Black Day ani a. Sakhwana avanga in hnam du lovin lungawi lohna lantir tura ron pung khom te an ni. Chi inthliarna a hluar em na state chen khat abik takin Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Bihar le Jharkhand atlang te phei chuan August ni soma Black Day mang turin mitam takin zantar mantar chu an pan wang thi. Zantar mantar hi chiarkop lamatui em Maharaja Sawai Jai Singh pani na khan kumzabi som parian na tir lama arsizir na hnfualte adin kha ania. He hmunpoimo tak che vela hian India rual na hmunpui ber parliament a oma. Prime Minister chen na ani baka sarkar pi sapui poimo tak om na ania. He hmun hi tuan le manga ta to khan lungawi lohna lantirna na pan khom ber thinani. Then khatin mombati an sia, then khatin lekha khonga thuziak intarte an lek chuak sup boka. India dan pui in na keini India mi pui te hian nun phunga te eile bar konga te le politics thila po in putlang vek ni turin tukluk na kan siamani tilai thu chu an cham rual duala atira chuan khun khan takin an soi ruala an soi ring tuala ral pomchil tura ral rama pasal tharwal te in hot phur ang hialin thinrim o ang titia ring le vinin anoki asang chota hial mai mani khwa le tuite kara chi inthliarna hi bohlen toro se India khwa le tuite kan ni a in enshan na hi kan du lo kan bang bik to turani lo ti thu te chu ari chom mumma kumpinu sarkara tanga India ram a indan tir ata to khan kumsom tam alo man to dan do dala pung khom te anni India hian kumsang khat zakwa som nga khan trale ha thial na ti to plen tura beisei ama duan nge dan amhang tran kha ania khami kumvek August ni soma president dan pom tharawang khan chi inthliarna aumta a. The Presidential Schedule Caste Order of 1950 tia soile riachin. The Constitution Schedule Caste Order 1950 awang chuan hnufualte chu Schedule Caste le Schedule Tribe a thliarhan anni a. Heng hnufualte hi abi ka hum halle ti masona anom theina tura abi taka siamsak ham thatna te dong tur anni a. Ma se tu point Hindu sakhwa ni lo to phot sakhodang shim avon chuan Schedule Caste ni na achan ve thum. He dan article zathum somli pakhat na paragraph thum na a inziak ang hi chuan tribal ni lo hnufual dalit tu po in Kristian sakhwa na emo Islam sakhwa emo avona Hindu sakhwa a phatsan chuan abika hum halle du sakbik ani na Schedule Caste ani na chu achan hlen tamai thina ni. Schedule Caste le Schedule Tribe te hi abika hum halle du sakbik kan ni awangin mitam takin sarkar na sang te po an tho thei pha minhwai nung te don pha ngai reng lo zirna te damdoi in te dan manga hum halna chi sang te po kan don thei pha chu thei an ni lawa thi ka chimpui ve thiang la an ni heklo hei wang hian ania tribal ke pha hlai le nar bongsi te po IAS officer kan ni thei ni tlang mi kan ti mai tlang rama cheng te chu tribal ti riat kan ni a Schedule Tribe ni na pek kan ni. Phairama om hnufual iswa pian ma dai to atanga hnufual chi renga piang le seilian. Chung nung jok te luka tangyal po chuang kai thiang lo thin. Dalit te chu Schedule Caste ni na pek an ni a. An trau bula tang rengin Schedule Caste te chu Hindu emo, Musulman emo an ni deuh berti na ani chu. Chung mi te chuan an sakhwa na bansana Kristian sakhwa na an von chuan. Abi ka hum halle du sak anni na Schedule Caste anni na chu Constitution Schedule Caste Order 1950 awangin an hlo hen chop chil ngal mai thina ni kumsang khat zakwa sumnga parukhan sit dalit ho po he dan hnuaia hian ziatel anni le ta a anu deuh kumsang khat zakwa sompua khan Buddhist sakhowan tu te po tel anni le ta zela Kristiante chu India mar chak bial zim te a tribal engemaw zat te hi kan ni deuh bera Musulman hola
Muslim hnam pian ruala Islam sa khowan tu te an lo ni boxi a Schedule Caste a telve lo sa om hrimpo kan ni ve tho mai mizo te hi tribal kan ni emo ni lo emo Hindu sa khwa po buanila Schedule Caste kan ni theilo hrim hrima India rama nam tam jok te ero Schedule Caste ni sa an ni na chungin Hindu ni lo sa khodanga anin le hrim hrim chuan Schedule Caste an ni na chu dan angin an chan hlen hal bia thung ti na ani he dan hi mizo te tan chuan engte chiam ani lo lain India ram zau zoka nam hnufualte tan ero Dan Sakei ani ve thunga in nei chung changa te in phum na le thil dang reng renga po anin thuklang theita reng reng lova chi inthliarna ti bo turangai ani lain chi inthliarna ti zual tu ani zok ta hlau ani chu keinin vai ti te Punjabi ti te le Musalman ho kan ti mai lain he dan hi chuan vai hrim hrim chu Hindu sa khowan tu te chau an ni ti ni om hrimin Hindu sa khwa bo sala sa khodanga anin le vai chuan tana na satakin atlak buang hal zat mai thi alo nia keinin vai mu in lamureng ma ila dan nit muwa chuan Sikh emo Buddhist emo Muslim emo Kristian emo an lo ni dai zok ti na ani vunrong le pian pui thil chi sang sang thisena kan chom thin emo kan ti te chu he Dan Sakei awang hian englai po in alo chan hlen dai thei alo ni mizo te tan chuan he dan hi soitong khan achuti te chiam hran lo na a missionary kan tir chhuat te tan ero malak ati sak hle a dan bo chatu te an ni thei pha hial thi an rong bol na awanga Kristian sa khowan tu te chuan sarkar hum hal le du sak big na an mason na tura sarkar scheme chi sang sang an don ve thei to don lo awangin Kristiana in le an har sat pha hle reng alo ni chu idu le Kristian sa khwana chu buan ta la reilo te a ril trami ni omanga kong tin renga tlak cham na awangin idam khochwak zo lo thoi don ti lo helok ro yang velani an tan chuan Kristian ni hi aris asang lua ani kumsang ni tirlam atang khan he Dan Sakei du lo na hi azwal kai ta a Supreme Court hiala khen ani ta a UPA kai huai sarkar lai pui kumsang ni le pasari a adin ranganat misra commission phei kha chuan Schedule Caste ni na hi sa kho be chan lova pek le siam ni ro seti in ronna a thlen ta hial kha ania hemi chungchang zir chiang turadin sachar committee chuan kumsang ni le paruk khan Muslim Dalit Havin an tawrhna sa a an hnufual pha hle ti in report asiam boka ma se kumsom sari panga aral nu kumsang ni le somhi panga thleng hi chuan kumsang khat zakwa somnga asiam he Dan Sakei hi ti danglam alani ta lo rengani member mi makta duai som pali chuang nei National Council of Churches in India NCCI chuan kumsang ni le somhi pahi atang khan he dan awanga chi inthliarna le kong sang sanga nam hnuai hnung jok ten kan hnufual pha na chu a eng hel na satan ve ta hle a National Dalit Christian Watch NCDC le Catholic Intel khom na CBCI tenen thukhat vua in August ni som khan National Protest Day huai hotin he dan thia le siam dang lam phut na awangin Delhi khopuya lungoi lo na an lan tir ta ani kha Dalit ni ma ila Indian kan ni a pon lam mi te kan ni love kan torna te hi min hria sak ve ro uti in an thil phut an aw chua puina sale zwalta ani kumsang ni le somni pathuma tang phei kha chuan helung oi lo na hian atuam zau le zwalta a khami kuma jantar mantara Black Day mangtu te kha India ram sang sang atanga fuan khom mi sang khat le zanga zet an tling ta hiala anjinga khan pastor le sa khorong bol tu chi sang sang an tel trewa dan anga an sual lo cham fo hnu ani awangin hemi chungchanga hian du thlan tur dang an nei to lova lungoi lo na lan tirin an pung khom kum tin ta thina ni Andhra Pradesh State Sarkar chuan Kristian Dalit te tana Schedule Caste pek ani theinan assembly ya resolution meu alo siam to kha ania kumsang ni le somni pani kumadin Justice KG Balakrishnan Commission laka phei kha chuan Kristian Dalit le Muslim Dalit te tan beiseina asang chhoman hle bok kumsang ni atang chawa chut po in kumsom ni panga zet Black Day lo mang to thin kan ni awangin Kristian Dalit te tan chuan lungoi lo na lan tir na ringot ani hlei thei to lova sa khothila inti chak thar le na ahu hawa pathian pol na le in u naw na thajok min nei tir tu
in pum khat le zuala min om tir tu ani chhota zela khothen khata phei chuan seminar te buat sain he Dan Sakei wanga Kristian ni she om zual chan le missionary na a hau tak zual chan te in hrian na hun poimo tak te po buat sai thin ani kumni chuang avei nuwa po bala Krishnan commission chuan report ala the lut lo renga Supreme Court a Kristiante zual ko na po rel fel ala ni heklo Kristian dalit le Muslim dalit du sakzonga rural tur khopin politician ril rumhin an la tam tok lo deuh nge ni article zathum somli pakhat na siam that ala ni lo reng hi awan duai thlak tak zet Mizoram Presbyterian Kohhran ayo in Mizoram Synod ziak tulian upa van lalso masiak eng chuan July ni somthum khan ngen na ti chuakin Black Day puala Kohhran tina ṭawngṭai rual na nei tura Presbyterian Kohhran te beisei an ni thu ati chuaka hei hi Nagpur atanga NCCI General Secretary Reverend Dr. Asir Ebenezer ngen na lekha bo zuya Synod Officers Meeting in July ni somhi panga a alorel to bo zuina ani Black Day zom na chikhat anga Presbyterian Kohhran tinin August ni som pathian ni zana in khom na a ṭawngṭai rual na nei tura upa van lal so mangen na lekha hian The Presidential Schedule Caste Order of 1950 chungchang baka Kristian dalit le Muslim dalit haudin hun toite paragraph thum chau telani a he Dan Sakei le Indiaram Kristiante tawrhna aziak chiang chiam lem lo chuwangin he video hi Black Day pual le Mizo Kristiante rongbolna alo chakjok theinan le missionary te kaltlanga kan rongbolna in harsatna ama chonreng lo thei beisein asoi honna ang chau ani ti min lo hriat sak ula chipchiar tak ngainom tham taka zia thei anina a minol puite ngai thlak du turle hriat du tok tur nia ka ngai angin mani in sit tak chungin ka han buat sai ve roi ani Mizorama Kohhran dang te po in Black Day puala ṭawngṭai rual na hi kan nei theu arin oma ma se katel na Kohhran thu le hlabak hriat ka nei lo miaw wangin Kohhran dang te program duan dan ka puang tel lova apoi ka ti in he report hian a changtun lo pha hle ti po ka hai lo ma se kan thil ti tur ain an tlan chuan Mizo Kristian zong te tan abeng war thlak tho tura ka ngai ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom baka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia